March ni som ni panikum sang ni som ni Femur today and tu le lo ngai thatu hai in reng en chi be kong buk cheu chanchin thar timna lo hai nei eti Vaisun kan India sarkar lai pui thu in su ang dung zuin India pumpuya coronavirus sik abo theina ding ti in janata curfew punga chu mar kholin mi pui hai khomin thu oi takin hi hun hi lo mangve ani hi hun hin mar kholin khosunga tu khom sukin wa kanum noa bikin khom kharfung ania kholai dung chu are thapa mu ani sarkar lai puin janata curfew neiding ati chu mar kholin kouran local committee hai khomin hi hun a hin mani bikin seng khar dingin ratna annaya chungdung zuijun vaisun khan mar kholin bikin hai chu in khomna noni mipui khom anlonin wak anum noa kholai dung khom mipui hmuding an noa thuoi takin mani in senga an umarit ani ai chanchin lak dan chun khute hai chu in khom na mun zeu zeu ve thunga khopuya hai chun hi hun hi lotling takin an mangve ti thu dongani silchar khopuya khom hi hun hin thuoi takin mipui khoma an zom ve a motor khom anlonin wak hmuding awangani khapu kha chanchin thar ehung tar lang the hai chu ani Femur today lo ngai thatu hai in rengin mangtra